ajarakumullah. Khususan Kiai Haji Munib bin Kiai Haji Abdul Karim, khususan Kiai Haji Munib bin, khususan Kiai Abdul Karim bin Tayyib, khususan Kiai Tayyib bin Abdul Karim, khususan Kiai Haji Ahmad bin Abdul Karim, khususan Kiai Haji As'ad bin Kiai Haji Abdul Karim, khususan Ibu Nyai Salma As'ad, khususan Ibu Nyai Haja Safia bin Kiai Haji Abdul Karim, khususan Kiai Haji Munib bin Kiai Haji Abdul Karim, khususan Ibu Nyai Haja Ramla Munib, khususan Kiai Haji Muntaha, khususan Ibu Nyai Muntaha, khususan Kiai Haji Nasiruddin, khususan Kiai Haji Hulaimi, khususan Kiai Haji Nur Salim, khususan Kiai Haji Murtaji, khususan Kiai Basari, khususan Kiai Khalil, khususan Kiai Abdul Karim Tayyib, khususan Kiai Haji Sufyan, khususan Habib Husain bin Saleh Asyikah, khususan Kiai Haji Husain bin, khususan Kiai Haji Saleh, khususan Kiai Haji Imam Ghazali Sarif, khususan Ummi Haja Asia wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa nantama ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan summa ila ruhi burami, summa ila baba mulut, summa ila baba yaibai, summa ila ruhinya Isatama, summa ila ruhinya Dasuki, summa ila ruhi Khalil, summa ila ruhi Baba Damin, summa ila ruhi Batim, summa ila ruhi Baba Saleh, summa ila ruhi Yesai, summa ila ruhi Ibu Aminah, summa ila ruhi Baba Katib, summa ila ruhi Baba Mariyati, summa ila ruhi Mariyati, summa ila ruhi Ibu Gisa, summa ila ruhi Ibu Rasmi, summa ila ruhi Sahi, summa ila ruhi Ibu Musriyah, summa ila ruhi Baba Selamat, summa ila ruhi Syuhada, summa ila ruhi Basarimun, summa ila ruhi Baba Ihsan, summa ila ruhi Baba Nur Khalid, summa ila ruhi Baba Sukirno, summa ila ruhi Ibu Sriwati, summa ila ruhi Ibu Lasmiyati, summa ila ruhi Baba Abdul Najib, summa ila ruhi Baba Yahmud, summa ila ruhi Baba Rubo, summa ila ruhi Ibu Aminah, summa ila ruhi Baba Barya, summa ila ruhi Muhammad Sa'ad, summa ila ruhi Rabi Ramadhani, summa ila ruhi Baba Rahim, summa ila ruhi Bakatin, summa ila ruhi Ibu Munawwarah, summa ila ruhi Ibu Sariyatun wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa nandama ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila ruhi almarhumah Ibu Maryam, summa ila ruhi Baba Hasim Masyhur, summa ila ruhi Baba Sardi, summa ila ruhi Siti Masrura, summa ila ruhi Baba Kapsa, summa ila ruhi Baba Kastani, summa ila ruhi Baba Sahlani, summa ila ruhi Ibu Sarmina, summa ila ruhi Baba Saridin, summa ila ruhi Ibu Lamina, summa ila ruhi Ibu Nur Sari Utami, summa ila ruhi Baba Sumardi, summa ila ruhi Baba Kasimun, summa ila ruhi Ibu Nasiha, summa ila ruhi Baba Haji Ahmad Admari, summa ila ruhi Baba Hidayat, summa ila ruhi Baba Sananam, summa ila ruhi Baba Kasro Saimun, summa ila ruhi Ibu summa ila ruhi Ibu Usnaini, summa ila Kusnaini, summa ila ruhi Ibu Mauna, summa ila ruhi Ibu Farida, summa ila ruhi Ibu Sania, summa ila ruhi Ibu Qasim, summa ila ruhi Ibu Bainam, summa ila ruhi Baba Abdul Hamid, summa ila ruhi Khadik, summa ila ruhi Ibu Marsiyah, summa ila ruhi Sri Kana, summa ila ruhi Marhamah, summa ila ruhi Baba Tamu, summa ila ruhi Mbok Kasmira, summa ila ruhi Yamyuni, summa ila ruhi Baba Abdul Karim, summa ila ruhi Mbok Murti, summa ila ruhi Mbok Mak, summa ila ruhi Haja, summa ila ruhi Haji Saleh Salihin wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila ruhi Ibu Salimah, summa ila ruhi Nyai Surami, summa ila ruhi Muji Slamet, summa ila ruhi Ibu Basina, summa ila ruhi Mbak Khosida, summa ila ruhi Ibu Rasima, summa ila ruhi Baba Haji Sukaryo, summa ila ruhi Baba Muhaji, summa ila ruhi Ibu Mu'ina, summa ila ruhi Mak Ngatumi,
summa ila ruhi Bapak Taman, summa ila ruhi Rifai, summa ila ruhi Bapak Sanamat, summa ila ruhi Ibu Samina, summa ila ruhi Bapak Abdul Jalal, summa ila ruhi Bapak Sarijan, summa ila ruhi Ibu Mulia, summa ila ruhi Ibu Hasanah, summa ila ruhi Bapak Muhammad, summa ila ruhi Ibu Markamah, summa ila ruhi Bapak Aruf, summa ila ruhi Ibu Atmina, summa ila ruhi Bapak Mahmud, summa ila ruhi Bapak Sabi, summa ila ruhi Ibu Sadendino, summa ila ruhi Abdul Jalal, summa ila ruhi Sarijan, summa ila ruhi Mbak Maryam, summa ila ruhi Ibu Aftin, summa ila ruhi Indun Maisaro, summa ila ruhi Bapak Imam, summa ila ruhi Bapak Bai, summa ila ruhi Abdul Dahir, summa ila ruhi Bapak Nasima, summa ila ruhi Bapak Marupi, summa ila ruhi Bapak Jamirun wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man damma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa ila ruhi Bapak Marwata, summa ila ruhi Bapak Sakiman, summa ila ruhi Bapak Asmu'i, summa ila ruhi Sadili, summa ila ruhi Raiman, summa ila ruhi Ibu Pawan, summa ila ruhi Ibu Nur Hayati, summa ila ruhi Ibu Sunifa, summa ila ruhi Ibu Syafi'iyah, summa ila ruhi Bapak Abdul Mu'ti, summa ila ruhi Bapak Sadri, summa ila ruhi Ibu Khafifah, summa ila ruhi Ibu Sufiyatun, summa ila ruhi Cak Jayati, summa ila ruhi Bapak Dasar, summa ila ruhi Bapak Ramlan, summa ila ruhi Ibu Badun, summa ila ruhi Ibu Dardi, summa ila ruhi Bapak Subandi, summa ila ruhi Ibu Indawi Diyawati, summa ila ruhi Mbak Sariyati, summa ila ruhi Mbak Rifai, summa ila ruhi Haja Misri'ah, summa ila ruhi Bapak Suyono, summa ila ruhi Budi Eka Prasetyo, summa ila ruhi Haji Abdul Karim, summa ila ruhi Haja Rusija, summa ila ruhi Bapak Tohari, summa ila ruhi Bapak Subari, summa ila ruhi Mu'ina, summa ila ruhi Ibu Nasya, summa ila ruhi Bapak Salim, summa ila ruhi Bapak Haji Abdul Adil, summa ila ruhi Mbak Tosari, summa ila ruhi Mbak Haji Soleh, summa ila ruhi Mbak Sri'ah, summa ila ruhi Mbak Denok, summa ila ruhi Mbak Bunga, summa ila ruhi Bapak Abdul Raja, summa ila ruhi Bapak Samad, summa ila ruhi Bapak Ismail, summa ila ruhi Ibu Hasanah, summa ila ruhi Ibu Putri, summa ila ruhi Ibu Buri'ah, summa ila ruhi Mbak Sami, summa ila ruhi Bapak Abdul Latif, summa ila ruhi Ibu Hanimah, summa ila ruhi Bapak Suboyo, summa ila ruhi Ibu Sukinah wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa nadamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila ruhi Haji Sa'i, summa ila ruhi Bapak Asna, summa ila ruhi Bapak Khairan, summa ila ruhi Bapak Safi'i, summa ila ruhi Bapak Abdul Wahab, summa ila ruhi Fitriyah, summa ila ruhi Bapak Waki, summa ila ruhi Muzaki, summa ila ruhi Ridwan, summa ila ruhi Haja Sundima, summa ila ruhi Anissa, summa ila ruhi Ibu Dewi Salihah, summa ila ruhi Ibu Sundaria, summa ila ruhi Ibu Mu'ita, summa ila ruhi Ibu Khadijah, summa ila ruhi Bapak Misri, summa ila ruhi Bapak Haji Darman, summa ila ruhi Bapak Durrahim, summa ila ruhi Ibu Haja Awiyah, summa ila ruhi Ibu Kasiyatin wa usulihim بالدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi Ananda Kuliati, summa ila ruhi Ibu Haja Rahmah, summa ila ruhi Bapak Sunari, summa ila ruhi Bapak Kasbun, summa ila ruhi Bapak Sadul, summa ila ruhi Bapak Karsiman, summa ila ruhi Ibu Onima, summa ila ruhi Ibu Kasmina, summa ila ruhi Ibu Rami, summa ila ruhi Ibu Lara, summa ila ruhi Tuti Haryani, summa ila ruhi Sujati, summa ila ruhi Tamen, summa ila ruhi Bapak Haji Abdullah, summa ila ruhi Bapak Haji Selamat, summa ila ruhi Bapak Sofi, summa ila ruhi Bapak Nur Wahyu, summa ila ruhi Ibu Lasmiyah, summa ila ruhi Ibu Salihah, summa ila ruhi Ibu Nurul Aini, summa ila ruhi Bapak Darif, summa ila ruhi Batin,
summa ila Bapak Durasi, summa ila Basana, summa ila Bapak Sutomo, summa ila Ruhi Siti Fatimah, summa ila Mbah Marhaban, summa ila Mbah Durrahim, summa ila Mbah Samar, summa ila Bapak Dimen, summa ila Ibu Halimah, summa ila Ruhi Suarduti, summa ila Mbah Katim, summa ila Ruhi Mbah Kasana, summa ila Ruhi Mbah Joyo, summa ila Bapak Sabul Kafi, summa ila Bapak Atmo, summa ila Ruhi Ibu Liasi, summa ila Ruhi Ibu Haja Furia, summa ila Ruhi Ibu Sariat, summa ila Ruhi Ibu Tiam, summa ila Bapak Juer, summa ila Ruhi Bapak Madrani, summa ila Ruhi Ibu Tebi, summa ila Ruhi Bapak Asir, summa ila Ruhi Ibu Sumarni, summa ila Ruhi Bapak Zubaizin, summa ila Ruhi Ibu Subaida, summa ila Ruhi Bapak Udin, summa ila Ruhi Bapak Haji Soekarno, summa ila Ruhi Bapak Saim, summa ila Ruhi Ibu Rasima, summa ila Ruhi Sugeng Nur Hidayat, summa ila Ruhi Dona Ayu Lestari, summa ila Ruhi Didin Haryanto, summa ila Ruhi Bapak Sambali, summa ila Ruhi Bapak Sarani, summa ila Ruhi Bapak Sukir, summa ila Ruhi Bapak Sakram, summa ila Ruhi Bapak Saniran, summa ila Ruhi Bapak Yahmin, summa ila Ruhi Bapak Munasik, summa ila Ruhi Bapak Hafiz, summa ila Ruhi Busubiyah wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa nindamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana wa lakum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa ila Ruhi Ibu Sa'iyah, summa ila Ruhi Ibu Subini, summa ila Ruhi Ibu Jaimah, summa ila Ruhi Ibu Kiana, summa ila Ruhi Ibu Tasima, summa ila Ruhi Ibu Musrifah, summa ila Ruhi Bapak Muhaji, summa ila Ruhi Bapak Sarimin Haji Sastra, summa ila Ruhi Ibu Muhayyana, summa ila Ruhi Ibu Sri Admini, summa ila Ruhi Bapak Buhari, summa ila Ruhi Bapak Imam, summa ila Ruhi Adik Samsul Arifin, summa ila Ruhi Dato Al-Bawazir, summa ila Ruhi Ibu Miatun, summa ila Ruhi Ibu Suhartini, summa ila Ruhi Ibu Nasiyati, summa ila Ruhi Haji Abdul Ghafur Usman, summa ila Ruhi Haji Khairul Anam, summa ila Ruhi Bapak Kasbani, summa ila Ruhi Bapak Untung, summa ila Ruhi Ibu Haja Astina, summa ila Ruhi Ibu Haja Kasya, summa ila Ruhi Ibu Sumiatun, summa ila Ruhi Mak Saleka, summa ila Ruhi Mak Dewi, summa ila Ruhi Bapak Kamit, summa ila Ruhi Bapak Abu, summa ila Ruhi Haji Abdul Rahman Hasim, summa ila Ruhi Haji, summa ila Ruhi Haja Sofia Mahfud wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa nindamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana wa lakum al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Khususan ila Ruhi Bapak Mujib, summa ila Ruhi Masoni, summa ila Ruhi Mbah Huri, summa ila Ruhi Mbah Sukarman, summa ila Ruhi Mbah Mujna, summa ila Ruhi Mbah Subi, summa ila Ruhi Adik Yunus, summa ila Ruhi Ananda Sri Irawati, summa ila Ruhi Bapak Muslim, summa ila Ruhi Bapak Muhsin, summa ila Ruhi Bapak Jumati, summa ila Ruhi Bapak Khalil, summa ila Ruhi Bapak Mukhdar, summa ila Ruhi Ibu Jumani, summa ila Ruhi Ibu Jumai, summa ila Ruhi Ibu Jumai, summa ila Ruhi Ibu Siti Maimunah, summa ila Ruhi Ibu Sujarmina, summa ila Ruhi summa ila Ruhi Ibu Siti Maimunah, summa ila Ruhi Ibu Sujarmini, summa ila Ruhi Ibu Khadijah, summa ila Ruhi Bapak Ahmad, summa ila Ruhi Bapak Kasan, summa ila Ruhi Ibu Kasmina, summa ila Ruhi Ibu Miskana, summa ila Ruhi Ibu Asbihatun, summa ila Ruhi Ibu Baina, summa ila Ruhi Bapak Ridwan, summa ila Ruhi Bapak Saiman, summa ila Ruhi Rahmat, summa ila Ruhi Bapak Abdul Hasan, summa ila Ruhi Ibu Saduna, summa ila Ruhi Pak Joyo, summa ila Ruhi Pak Idris,
summa ila ruhi ibu Bonia, summa ila ruhi ibu Taria, summa ila ruhi Yai Dasirun, summa ila ruhi Yai Kaya, summa ila ruhi Pak Sumarti, summa ila ruhi Pak Kasimun, summa ila ruhi Pak Yasir, summa ila ruhi ibu Salihah, summa ila ruhi ibu Robiti, summa ila ruhi Sulasri, summa ila ruhi Siti Salihatin, summa ila ruhi Haji Sudi, summa ila ruhi Pak Anas wa usulihim wa furu'im wa qarabatihim man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ngapunten sedaya pinarak teng lebet mawon, monggo bentuk soft barisan ngoten mawon kersane muat sedaya, monggo pinarak monggo pinarak monggo pinarak monggo pinarak monggo majuan mboten napa kersane cekap, monggo bentuk barisan kados soft. Summa ila ruhi Misri, summa ila ruhi Pak Rianto, summa ila ruhi Pak Miskun, summa ila ruhi Pak Ridwan, summa ila ruhi Ibu Sajaro, summa ila ruhi Ibu Katama, summa ila ruhi Mas Yudi Kusnanto, summa ila ruhi Pak Kusnanto, summa ila ruhi Pak Supatman, summa ila ruhi Pak Siman, summa ila ruhi Pak Tamu, summa ila ruhi Ibu Paduki, summa ila ruhi Ibu Kaisari, summa ila ruhi Pak Mujari, summa ila ruhi Pak Dukimin, summa ila ruhi Mbak Sarto, summa ila ruhi Mbak Sadri, summa ila ruhi Mbak Kasiman, summa ila ruhi Mbak Sabla, summa ila ruhi Mbak Sabua, summa ila ruhi Muhammad Ukasa, summa ila ruhi Mbak Sakimin, summa ila ruhi Mbak Kasmi, summa ila ruhi Mbak Misti, summa ila ruhi Mbak Nem, summa ila ruhi Mbak Husna, summa ila ruhi Mbak Abdurrahman, summa ila ruhi Pak Kasan, summa ila ruhi Pak Kimo, summa ila ruhi Pak Manan, summa ila ruhi Pak Manu, summa ila ruhi Pak Baryo, summa ila ruhi Ibu Salama, summa ila ruhi Ibu Kasya, summa ila ruhi Ibu Yamani, summa ila ruhi Ibu Bawan wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi Jak Sodik, summa ila ruhi Pak Selamat, summa ila ruhi Ibu Dasmina, summa ila ruhi Jak Suwandi, summa ila ruhi Bapak Yasin, summa ila ruhi Bapak Sanubari, summa ila ruhi Bapak Mulyadi, summa ila ruhi Bapak Saiful, summa ila ruhi Ibu Sawiyah, summa ila ruhi Ibu Amma, summa ila ruhi Mbak Kapsa, summa ila ruhi Bapak ini, summa ila ruhi Yasmi, summa ila ruhi Yasri, summa ila ruhi Kasturi, summa ila ruhi Bapak Untung, summa ila ruhi Bapak Baki, summa ila ruhi Bapak Ramli, summa ila ruhi Ibu Jamiyah, summa ila ruhi Ibu Nur Siatin, summa ila ruhi Ibu Kasiyati, summa ila ruhi Ibu Rukayah, summa ila ruhi Bapak Darminin, summa ila ruhi Bapak Talion, summa ila ruhi Ibu Satuna, summa ila ruhi Ibu Sarbi, summa ila ruhi Yai Marwan, summa ila ruhi Yai Dullah, summa ila ruhi Yai Mat, summa ila ruhi Ibu Umida, summa ila ruhi Mbak Tofa, summa ila ruhi Adik Cahyani, summa ila ruhi Yai Sidin, summa ila ruhi Bapak Muslim, summa ila ruhi Bapak Wahid, summa ila ruhi Bapak Kamat, summa ila ruhi Bapak Jumadi, summa ila ruhi Ibu Wasita, summa ila ruhi Ibu Juwaria, summa ila ruhi Bapak Nur Hakim, summa ila ruhi Bapak Hidayat, summa ila ruhi Bapak Ishak, summa ila ruhi Bapak Darmoyo wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila arif Bapak Imam Tikromo summa ila arif Bapak Sadan summa ila arif anak Arifin Jahilani summa ila arif anak Muhammad Tirtabudi Setiawan summa ila arif Ibu Ruhiyati summa ila arif Ibu Sa'ania summa ila arif Ibu Trimartini summa ila arif Ibu Sri Suwarti summa ila arif Ibu Sumina summa ila arif Ibu Tukira summa ila arif Mbak Farida summa ila arif anak Zahra Halimatus Sa'adah summa ila arif Bapak Abdul Ahmad summa ila arif Bapak Ahmad Jamalin summa ila arif anak Gunawan summa ila arif anak Darmono summa ila arif Pak Muhtar summa ila arif Ananda Subandiono summa ila arif Ananda Nisful Laili summa ila arif Bapak Salim summa ila arif Bapak Kadir summa ila arif Bapak Wakimun summa ila ruhi Ibu Kasya summa ila ruhi Ibu Hajawiyah summa ila ruhi Ibu Rasmi summa ila ruhi Ibu Jumaina summa ila ruhi Bapak Muhammad Asik summa ila ruhi Bapak Gasan summa ila ruhi Ibu Muhsana summa ila ruhi Ibu Salihah summa ila ruhi Muhammad Nur Zaini summa ila ruhi Pak Jimar Kawi summa ila ruhi Ibu Monika summa ila ruhi Ibu Nasya summa ila ruhi Bapak Sikin summa ila ruhi Bapak Jaya Mulyadi summa ila ruhi Bapak Lastani summa ila ruhi Adik Sudarsono summa ila ruhi Bapak Admadi summa ila ruhi Pak Taif summa ila ruhi Ibu Satema summa ila ruhi Mbah Topa wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi Ibu Kamaria summa ila ruhi Adik Darmawan summa ila ruhi Mbak Saman summa ila ruhi Mbak Kasya summa ila ruhi Ibu Suratmi summa ila ruhi Mbak Tama summa ila ruhi Bapak Suwarno summa ila ruhi Bapak Hasib summa ila ruhi Bapak Manu summa ila ruhi Yai Ali summa ila ruhi Mbak Mira summa ila ruhi Ananda Muhammad Sa'ad summa ila ruhi Muhammad Rabi Ramadhani summa ila ruhi Siti Rahmah summa ila ruhi Bapak Jamal summa ila ruhi Bapak Ahyan summa ila ruhi Bapak Kamsirun summa ila ruhi Bapak Tayyib summa ila ruhi Bapak Sutaji summa ila ruhi Bapak Edi Mulyono summa ila ruhi Bapak Imansa summa ila ruhi Ibu Karsia summa ila ruhi Ibu Tuti summa ila ruhi Ibu Gini summa ila ruhi Ibu Kasmintan summa ila ruhi Bapak Harjo Yamin summa ila ruhi Bapak Harjo Sumarto summa ila ruhi Bapak Jiman Subroto summa ila ruhi Bapak Safari summa ila ruhi Bapak Syukur summa ila ruhi Bapak Jamil summa ila ruhi Bapak Sujak summa ila ruhi Ibu Siti Aminah summa ila ruhi Ibu Hamsatun summa ila ruhi Ibu Musiatun summa ila ruhi Ibu Tasminah summa ila ruhi Ibu Riyama summa ila ruhi Ibu Suwarni summa ila ruhi Ibu Juwaria summa ila ruhi Mak Kunaina summa ila ruhi Mak Riyatun summa ila ruhi Bapak Sucipto summa ila ruhi Bapak Komari summa ila ruhi Mbak Rasmun wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi Babun summa ila ruhi Ibu Dasima summa ila ruhi Ibu Maisuda summa ila ruhi Ibu Siam summa ila ruhi Ibu Rumi summa ila ruhi Ibu Mirsiatin summa ila ruhi Ananda summa ila ruhi Ananda Uswandi summa ila ruhi Ananda Uswatun Hasanah summa ila ruhi Ananda Waras summa ila ruhi Mbah Yai Taslim Samin summa ila ruhi Bapak Muhammad Saifi summa ila ruhi Bapak Abdul Hamid summa ila ruhi Bapak Arjo summa ila ruhi Bapak Haryono summa ila ruhi Beri Prima summa ila ruhi Ibu Sutina summa ila ruhi Ibu Devatona summa ila ruhi Mbak Karatun summa ila ruhi Bapak Dai summa ila ruhi Nasika wa usulihim wa furu'ihim wa qarabati man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Khususan ila ruh Ibu Nursasi summa ila ruh Budi Kasyono summa ila ruh Sujono summa ila ruh Ibu Ciati summa ila ruh Bapak Dalimin summa ila ruh Bapak Madrani summa ila ruh Bapak Sarengat summa ila ruh Bapak Ujang Yusuf summa ila ruh Bapak Haji Hayat summa ila ruh Bapak Haji Guntoro summa ila ruh Ibu Sabina summa ila ruh Ibu Kartini summa ila ruh Ibu Yasmi summa ila ruh Ibu Haja Maimunah summa ila ruh Ibu Zubaidah summa ila ruh Adik Misna summa ila ruh Bapak Karim summa ila ruh Bapak Khotib summa ila ruh Bapak Rafiq summa ila ruh Bapak Saiful summa ila ruh Mbah Ali summa ila ruh Ibu Khatimah summa ila ruh Ibu Purwati summa ila ruh Bapak Hadrani summa ila ruh Ibu Sri Lestari summa ila ruh Mbah Maribani summa ila ruh Mbah Dari summa ila ruh Mbah Sarikon summa ila ruh Mbah Sutri summa ila ruh Mbah Jamirun summa ila ruh Mbah Tawali summa ila ruh Mbah Salam summa ila ruh Bapak Lukaman summa ila ruh Ibu Dasi summa ila ruh Siti Rohama summa ila ruh Mbah Kastama summa ila ruh Mbah Saiban summa ila ruh Mbah Kastamun summa ila ruh Mbok Lamintan summa ila ruh Mbah Kasna summa ila ruh Mbok Muk summa ila ruh Malik summa ila ruh Bapak Siron summa ila ruh Bapak Jasma summa ila ruh Adik Asnan summa ila ruh Bapak Hartono summa ila ruh Ibu Hamdana summa ila ruh Ibu Maslahah summa ila ruh Ibu Ngatimna wa usulihim wa furuhim wa qarabatihim wa intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhinya teman summa ila ruhi Bapak Dawid summa ila ruhi Adik Eko summa ila ruhi Ibu Fat summa ila ruhi Ibu Sudarmi summa ila ruhi Ibu Tarmi summa ila ruhi Bapak Nur Salim summa ila ruhi Ibu Satuna summa ila ruhi Haryati summa ila ruhi Bapak Ruhin summa ila ruhi Ibu Miatun summa ila ruhi Ibu Ngatmi summa ila ruhi Bapak Misri summa ila ruhi Bapak Dalim summa ila ruhi Maktum summa ila ruhi Ibu Endang summa ila ruhi Muhammad Hatim summa ila ruhi Ibu Suhartini summa ila ruhi Ibu Suginem summa ila ruhi Bapak Katib summa ila ruhi Bapak Rasid summa ila ruhi Bapak Sadri summa ila ruhi Bapak Sarban summa ila ruhi Ibu Lasmira summa ila ruhi Ibu Mariati summa ila ruhi Ibu Sarbina summa ila ruhi Ibu Bae summa ila ruhi Ibu Samiatin summa ila ruhi Ibu Sudami summa ila ruhi Adik Selamat Badri summa ila ruhi Adik Selamat Kardi summa ila ruhi Ibu Bawan summa ila ruhi Bapak Ahmad summa ila ruhi Ibu Amin summa ila ruhi Ibu Nur Hayati summa ila ruhi Mbah Haja Siti Aisyah summa ila ruhi Bapak Sohib summa ila ruhi Ibu Mau Doa summa ila ruhi Mbah Sidik summa ila ruhi Mbah Komaria summa ila ruhi Mbah Saimo summa ila ruhi Bapak Markawi summa ila ruhi Ibu Maulana summa ila ruhi Ibu Munika summa ila ruhi Bapak Jaya Mulyati summa ila ruhi Bapak Sikin wa usulihim wa furuhim wa qarabatihim man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi Bapak Abdul Rahim summa ila ruhi Ibu Khalifah summa ila ruhi Mbah Belia summa ila ruhi Ibu Yusmaningsi summa ila ruhi Kiai Basori Alwi summa ila ruhi Bapak Sambali summa ila ruhi Bapak Sarni summa ila ruhi Bapak Sukril summa ila ruhi Bapak Sukma summa ila ruhi Bapak Munasik summa ila ruhi Mbah Hafid summa ila ruhi Ibu Subya summa ila ruhi Ibu Sania summa ila ruhi Ibu Kiana summa ila ruhi Ibu Tasima summa ila ruhi Ibu Musrifah summa ila ruhi Ibu Sarmi summa ila ruhi Ananda Khairan summa ila ruhi Bapak Ismail summa ila ruhi Bapak Laksar summa ila ruhi Ibu Mu'tiana summa ila ruhi Mbah Anjani summa ila ruhi Bapak Arifin summa ila ruhi Bapak Ponira summa ila ruhi Ibu Samina summa ila ruhi Bapak Ponari summa ila ruhi Bapak Qasim Tahim summa ila ruhi Bapak Haji Afandi summa ila ruhi Ibu Haji Halimah summa ila ruhi Ibu Aminah summa ila ruhi Ibu Nur Hayati summa ila ruhi Ibu Ahyati summa ila ruhi Ibu Ahadiyah summa ila ruhi Bapak Ahmad summa ila ruhi Bapak Siap summa ila ruhi Bapak Asmuin summa ila ruhi Bapak Winoto summa ila ruhi Bapak Riani summa ila ruhi Ning Watini summa ila ruhi Mbok Mitra summa ila ruhi Ibu Sukarniti summa ila ruhi Ibu Sukarti summa ila ruhi Bapak Samar
summa ila ruhi Bapak Mahfud, summa ila ruhi Bapak Misti, summa ila ruhi Bapak Jasim, summa ila ruhi Bapak Syukur, summa ila ruhi Bapak Haji Kamsir, summa ila ruhi Bapak Haji Ibrahim, summa ila ruhi Ibu Haja Musyarofa, summa ila ruhi Ibu Haja Khadijah, summa ila ruhi Ibu Haja Nur Aini, summa ila ruhi Bapak Subiantoro, summa ila ruhi Bapak Haji Munir, summa ila ruhi Bapak Sunaryo Krebet, summa ila ruhi Ibu Maimunah, summa ila ruhi Andi Sutresno, summa ila ruhi Bapak Haji Afandi, summa ila ruhi Haja Halimah, summa ila ruhi Ibu summa ila ruhi Ibu Hosuntin, summa ila ruhi Bapak Haji Selamat, summa ila ruhi Bapak Haji Abdullah, summa ila ruhi Bapak Haji Nur Wahyu Hidayat, summa ila ruhi Bapak Abdul Rahim, summa ila ruhi Bapak Sofrai, summa ila ruhi Ibu Haja Lasmina, summa ila ruhi Ibu Salihah, summa ila ruhi Ibu Tuti Haryani, summa ila ruhi Ibu Mas Ama, summa ila ruhi Bapak Parto Diwiryo wa usulihim wa furu'ihim wa qarabati man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila ruhi almarhum Bapak Prawiryo Diwiryo, summa ila ruhi almarhum Bapak Kandek, summa ila ruhi Ibu Subartina, summa ila ruhi Samiun, summa ila ruhi Bapak Haji Toha Afandi, summa ila ruhi Bapak Urip Marzuki, summa ila ruhi Bapak Asnu, summa ila ruhi Bapak Kimin, summa ila ruhi Ibu Haja Atum, summa ila ruhi Ibu Juwaria, summa ila ruhi Haja Muntik, summa ila ruhi Ibu Tasria, summa ila ruhi Umi Khairiyah, summa ila ruhi Bapak Ismail, summa ila ruhi Bapak Marzuki, summa ila ruhi Bapak Sudarsono, summa ila ruhi Ibu Komaria, summa ila ruhi Ibu Ami, summa ila ruhi Pak Ismail, summa ila ruhi Bapak Wakiman, summa ila ruhi Ibu Sanimah, summa ila ruhi Mbak Jani, summa ila ruhi Ibu Mi'atun, summa ila ruhi Bapak Saji, summa ila ruhi Ibu Suroti, summa ila ruhi Ibu Warsi, summa ila ruhi Mbok Kinten, summa ila ruhi Bapak Muasim wa usulihim wa furu'ihim wa qarabati man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi Bapak Madrawi, summa ila ruhi Bapak Anwar, summa ila ruhi Ibu Siti, summa ila ruhi Ibu Aminah, summa ila ruhi Bapak Suparman, summa ila ruhi Krisna Aditya, summa ila ruhi Bapak Bunoto, summa ila ruhi Kasmin, summa ila ruhi Jeni, summa ila ruhi Sugito, summa ila ruhi Wardi, summa ila ruhi Karbia, summa ila ruhi Mas Ama, summa ila ruhi Mbok Ya, summa ila ruhi Mbok Cenab, summa ila ruhi Muawana, summa ila ruhi Kiman, summa ila ruhi Maridin, summa ila ruhi Kusen, summa ila ruhi Kasmi, summa ila ruhi Sarofa, summa ila ruhi Baitun, summa ila ruhi Yai Siddiq, summa ila ruhi Muasik, summa ila ruhi Hasan Bisri, summa ila ruhi Nur Zaini, summa ila ruhi Yusuf, summa ila ruhi Usman, summa ila ruhi Abdul Rahim, summa ila ruhi Khafifah, summa ila ruhi Muhsana, summa ila ruhi Ina Zuraida, summa ila ruhi Nur Hayatin, summa ila ruhi Opik ya, summa ila ruhi Siti Maimunah, summa ila ruhi Hasim Mansur, summa ila ruhi Bapak Salam, summa ila ruhi Ibu Khalifah, summa ila ruhi Abdul Muhaimin, summa ila ruhi Ibu Sani, summa ila ruhi Ibu Rahmina, summa ila ruhi Bapak Rokati, summa ila ruhi Ma'as wa sulihim wa furuhim wa qarabati man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم الله يشاء الله عدما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الشور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس
Muhammad illallah لا إله إلا الله على النبي شفيع الله إله إلا الله نبي شفيع لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله إله إلا الله سيدنا اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد يا ربي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله محمد صلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين سيدنا محمد الفاتحة وآيات الكرسي وسلام مودة والدنا والدهم وأمواتنا وأمواتهم وإلى روحي خصوصا جميع عليه قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين وإلى رسل هذا ما ذكر في رضا الله وبشفاعة محمد صلى الله عليه هذه نية وعلى كنة صلح بالقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama ingkang kaula mulyaken, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram Ki Haji Suhairi Badrus. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan taat dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaula mulyakaken Ki Haji Muhibbullah Khalil saking Rembang Pajaran. Mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan taat dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sedaya guru-guru kula ingkang hadir, ingkang kaula mulyakaken. Undangan sedaya ingkang kaula hormati, aparat setempat ingkang hadir, ingkang kaula hormati, kalian sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing enjing menika kita sedaya dikempalaken wonten majelis ingkang sae inggih menika majelis haul saking panjenenganipun Ki Haji Munib bin Ki Haji Abdul Karim kalian Sayyidil Walid Ki Haji Khazin Saleh ingkang kaping sekawan, kalian sedaya almarhumin almarhumat saking jamaah majelis pengajian Tangi Turu Al-Fiqhiyah. Mugi-mugi rawuh kita sedaya wonten tenggone majelis menika dadi tambahi kesaenan baik kagem kita sedaya maupun kagem almarhumin almarhumat saking kita sedaya. Shalawat salam muga-muga kunjuk katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisar lil waqt, wonten teng acara haul menika kula sampaikan rangkaian acara ingkang badhe kita laksanakaken sareng-sareng. Sepindah inggih menika iftitah ingkang sampun kita bikak bersama disusul kalian pembacaan almarhumin almarhumat saking jamaah majelis kalian saking muhibbin lan lintu-lintune. Salajengipun dilanjutaken kalian waosan yasin lan kalimah thayyibah ingkang sampun kita waos sareng-sareng. Mugi-mugi thawab saking bacaan menika tertuju kagem almarhumin almarhumat kita sedaya kalian almarhumin almarhumat saking sedaya ingkang hadir kalian jamaah majelis. Mugi-mugi kuburipun saking almarhumin almarhumat kita sedaya dados raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Saderenge al-wa'dhu wal irsyad kalian doa mangke dipun aturaken kula atas nama pelayan wonten tenggone majelis BTT setiap Ahad paginya ngaturaken matur sembah nuwun sanget dumateng para guru-guru ingkang sampun membimbing kula kalian keluargi wonten thariqahnya beliau, wonten thariqahnya Sayyidil Walid, pendungane kagem kula kalian keluarga, mugi-mugi mboten medal saking thariqahnya orang-orang tua kita sedaya. Lan
Matur nuwun sanget kula aturaken dumateng panjenengan sedaya baik jamaah maupun muhibbin maupun sedaya ingkang hadir atas bantuan panjenengan sedaya arupi sedekah panjenengan sedaya arupi pemikiran panjenengan sedaya tenaga panjenengan sedaya bahkan donga panjenengan sedaya wonten tenggone acara haul menika kula atas nama pelayan wonten tenggone majelis ngaturaken jazakumullah khairan katsira fi sa'adatid dunya wal akhirah. Mugi-mugi kebaikan panjenengan sedaya menika dibales kelawan kebaikan ingkang sae wonten teng donya ngantos wonten teng akhirat. Kula nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sami terutami dumateng guru-guru kula ingkang hadir wonten teng gone majelis menika menawi wonten kekirangan dalam anggene kula kalian rencang-rencang panitia hormat teng gone panjenengan sami kula nyuwun agungipun pangapunten. Sebabnya mulai kala wingi udan akhirnya bingung wedi nggene jeblok ternyata niki ngoten sik dicoba maneh nyang Gusti Allah listrike kula wedi Gus Muhib niki cegah ben wae aku mati lampu terus jeglek terus niki percobaan terus Gus tapi insyaallah mangke kedepane langkung saya ngapunten ingkang agung dumateng sedaya kemawon ingkang hadir nyuwun pendonga panjenengan sedaya wonten teng haul menika kalian mugi-mugi kita sedaya angsal barokah majelis menika. Menika ingkang saged kawula aturaken matur nuwun lan nyuwun agungipun pangapunten dumateng sedaya ingkang hadir jamaah muhibbin tanggi-tanggi ingkang wonten teng gone lingkungan menika menawi panjenengan sedaya mulai wau dalu terganggu kalian napa riwariwine tiyang nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mungkin niku ingkang saged kawula aturaken saklajengipun inggih menika al-wa'dhu wal irsyad ingkang badhe dipun sampaiaken dening panjenenganipun Ki Haji Muhibbullah Khalil saking Rembang lan mangke dipun lanjutaken doa wahbah diaturaken dening Ki Haji Suhairi Badrus. Menika ingkang saged kawula aturaken nyuwun agungipun pangapunten. Hakadha minni akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Para alim ulama, para kiai, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama ingkang tansah kawula ajeng-ajeng barokahipun, terkhusus dumateng guru kita ingkang sami-sami kita mulyakaken panjenenganipun Ki Haji Suhairi Badrus hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah. Ugi dumateng guru kita ingkang sami-sami kita minulyaken panjenenganipun Al Ustaz Zainal mata'anallah bi tuli hayatihi wa afiyatihi wa katharallahu amthalah. Mugi-mugi beliau dipun paringi panjang umur, sehat wal afiyah, dipun paringi gampang sedaya dakwah ngajak kula lan panjenengan, nuntun kula lan panjenengan sedaya minadh-dhulumati ilan nur dumateng mergi ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sedaya jam'iyah
Jamaah pangaosan majelis taklim PTT pengajian Tangi Turu ingkang mugi-mugi dipun paringi majelis ingkang istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ugi dalu subuh menika injang menika acaraipun nggih menika memperingati haul Al-Karimain Syekhain Al-Karimain ingkang pertama nggih menika halipun Kiai Haji Munib bin Kiai Abdul Karim rahimahullahu rahmatal abrar wa adkhalahu jannatahu daral qarar. Ugi dipun rangkai kalian acara haulipun Kiai Haji Khazin Saleh rahimahullahu rahmatal abrar. Amin. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah. Amin. Barokahipun haul, barokahipun majelis injang menika. Napa ingkang dados hajat kula lan panjenengan, hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin. Allahumma. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala meringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang insyaallah di sini, tempat ini yang kita hadiri insyaallah dihadiri oleh orang-orang yang saleh, memperingati haul orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan pertanda ini kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang saleh. Amin. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, setiap sesuatu yang hilang kemungkinan besar akan bisa kembali. Sesuatu yang hilang kemungkinan besar akan ada pengganti. Tapi ketahuilah ada beberapa perkara yang jika hilang daripada kita maka tiga perkara tersebut tidak akan pernah kembali kepada kita, mustahil akan kembali dan kita miliki bersama. Nopo mawon nek wis pisah si iso balik. Ana wong lanang pegatan mbek sing wedok nggih balik maning. Mas yo pun suwe pisahe nek sik jodoh balik. Kendaraan ical suwe laporan mantun gak balik-balik, suwe-suwe si iso balik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salasatun la ta'ud, ada tiga perkara yang tidak akan pernah kembali kepada kita, mustahil kembali kepada kita. Sehebat apapun usaha untuk mengembalikan tiga perkara maka niscaya akan sia-sia. Napa niku? Sing pertama al kalimatu idza kharajat. Pembicaraan kita, kalimah kita yang kita keluarkan tidak mungkin akan bisa kembali lagi ke mulut kita. Bahasa yang samangkin, ludah yang terjatuh tak mungkin kujilat kembali. Itu nek wis lugur boten saged balik maning. Omongan nggih ngoten, maksudnya omongan. Guneman kula lan panjenengan niki nek pun medal, kalimah sing medal niki boten mungkin balik, punten boten mungkin. Nek metu sholawat dicatat sholawat, nek medal Al-Qur'an dicatat Al-Qur'an, nek katik metu ghibah namimah terus dicatat niki. Boten saged digusek niki. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun, tidaklah manusia berucap kecuali raqib atid yang bertugas untuk mencatat semua apa yang kita ucapkan. Makanya kula lan panjenengan kudu ngestiti dalam masalah omongan niki. Nek wis kadung metu niki, nek wis kadung gelambiar Pak, wis duduk mung-mung biasa dirasani, sak ustate dirasani. Nun sewu, kula seneng ketok ibu-ibu ngeterno putrane teng TPQ niku seneng. Soalnya berarti membantu anak sekolah ngaji. Tapi gak senenge anake maca Quran belajar TPQ, ibune rasan-rasan di jopo. Ana sing nyulam, ana sing jahit. Nggih Bu, nggih. Kok gak lambene ae sing sampean jahit. Ing mongko guneman kula lan panjenengan niki dicatet. Mboten wonten sing mboten dicatet.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tenggene kitab Afatul Lisan niku diceritakan semenjak wafatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah berucap kecuali mengucapkan sesuatu hal yang sangat mendesak. Sehingga beliau saben dinten niku siang dalune niku ngemut watu, Pak. Duduk mut-mutan watu. Ngemut watu, lek mut-mutan watu siji legi, lek ngemut watu nggih ditangleti kali tiang-tiang. Mahaluka ya Abu Bakar, apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Bakar? Padahal sahabat Abu Bakar mertuoi Gusti Kanjeng Nabi, Pak. Sahabat Abu Bakar mboten kira miso, sahabat Abu Bakar pun dinas kesahabatan tenggene Al-Qur'an. Pun jelas niku punan mboten saged diragukan siapapun mereka. Sahabat Abu Bakar niki ditangleti kok ngantos ngemut watu niki nopo maksud jenengan? Hadzal ladzi awradani ilal mawarid, ya iki nek aku keliru geneman yang akan menyampaikan dan menjerumuskan aku ke dalam api yang paling dalam. Nek sampai keliru ngomong mboten sanes sesuatu barang yang tidak mungkin, omonganku iki bakal nguncalno awak dhewe diuncalaken tegene neraka sing paling jero. Naudzu. Sahabat Abu Bakar niki, Bu, dengan segenap ibadah dan perjuangannya yang imannya jika ditimbang dengan imannya seluruh alam niki, andai kata menungso kabeh niki dikumpulno imane dibandingaken kalian imani sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka niscaya imani sahabat Abu Bakar As-Siddiq akan lebih kuat dibandingkan iman seluruh umat Islam seluruh dunia. Tapi bagaimana riyadhah beliau, bagaimana beliau untuk melatih diri, menahan diri, ojo sampai geneman sesuatu sing boten sae niku sahabat Abu Bakar. Nah awak dhewe niki ojo ngemut watu, masih kate dicor yo muni ae cangkem. Kula niki sing paling akeh dosane dibanding jenengan cuma mirangaken. Lah kula niki sing akeh omonge, Pak. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu, wa man katsura khata'uhu katsura dzunubuhu, wa man katsura dzunubuhu fannaru aula bih. Ayadan min syarri dzalik, naudzubillah. Wong sing akeh omonge akeh klirune. Kula berusaha napa sing kula omongaken iki tak lakoni setitik-setitik walaupun mboten 100% tidak nemen-nemen. Mbah kula niku nate ndonga, Pak. Ya Allah Gusti, mugi-mugi putu wayah kula mboten ahli ceramah. Kula kepireng niki saking Al Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdar ketika beliau menyampaikan nasihat-nasihat tenggene kula diantarane ngutip dawuh mbah kula niki. Jenengan kok mboten sami kali dungane mbah Gus terus. Terus pundi, Beb? Mbah jenengan nate ndonga, ya Allah Gusti, anak putu kula empun dadosaken penceramah. Waduh, bingung kula, Pak. Iki lek gak ceramah kerja apa? Iki ngeten kula wis. Ya mosok kate dodolan cek ya apa, kate golek rosokan iki gak saru rasane. Sekadung surbanan ngene iki ya apa? Akhirnya kula matur teng Abah, napa leres teng almarhum Abah kula, napa leres mbah niku nate dawuh muga-muga anak putuku ndak ahli ceramah. Iya, tahu ngomong ngono mbah iku, mangkane aku gak pati seneng ceramah iku terus ya Abah kula. Abah kula mboten nate ceramah. Tapi nek ana orkes, Pak, waduh. Ngalang-alai duduk wong tuwa kula rasane kula ningali piyambak niku ajri wedi ketok abah nek kadung nyepeng pecut niku. Ngene ae. Wis ceramah cuma kon opo sing kate disampekno ndak 100%, ndak 50% minimal kon belajar ngelakoni sadurunge kon ngomongno. Waduh berat. Wis mugi-mugi napa sing kula omongaken dadosin manfaat kangge kula piyambak kangge panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Monggo lesan iki sami-sami dijagi. Napa nek kalimah kadung medal mboten saged balik punan. Al-Imam Tawus mengatakan lisanuka sab'uka in arsaltahu akalatka.
Mulutmu adalah singa bagimu. Jika engkau lepas begitu saja, los, tol, kau reme, nyerocos terus genemanmu, sabu'uka, niki hewan buas bagi kita, in arsaltahu akalaka. Jika engkau lepas begitu saja, tidak kita kendalikan, tidak kita ikat dengan sekuatnya, maka niscaya kita yang akan diterkam oleh hewan buas kita. Bahasa itu yang makin, mulutmu harimaumu. Mangkane pipi niki paling cedek tenggene lesan, Pak. Ngomong pipi niki, cangkem hati-hati. Nek awakmu keliru sing ditepiling duduk sopo aku, jari pipi. Ben isuk ngeten niki. Walhamdulillah isuk niki kula sampean saged maos Yasin, tahlil, maos Fatihah, alhamdulillah. Tangan geneman, cangkem hati-hati. Nek kon keliru ngomong sing gawe jotos dudu awakmu aku, jari tangan. Bilisani hali, dengan lesan pembicaraannya selalu mengatakan pipi dan kedua tangan niki. Jenengan sami-sami hafal sedoyo hadits salamatul insan fi hifdzil lisan. Al-lisan jirmuha saghir wa jurmuha kabir. Lesan niki bentuke paling cilik, cuma dosane paling akeh. Hati-hati nggih Bu nggih. Wis dene ana wong rasan-rasan kula mek sampean. Walah iya kadang-kadang ibu-ibu welijo tuku iwak. Kok iso ngrasani wong sak nganglang ki opo ceritane? Gak ono urusane mbek iwak, Pak. Lho ngoten getune kula ku ono sing kadhe diomongno wong buwen dina. Pirang lempir Al-Qur'ani. Ping pinten sholawati, ojo-ojo engko akehan mecucune. Kadung mecucu. Ruriko. Gak nguati. Masya Allah, mugi-mugi selamat kula lan panjenengan, amin. Al kalimatu la ta'ud idza kharajat la ta'ud. Omongan niki, kalimat niki nek wis medal ndak iso balik. Kari geloy, kari kastae. Dijogo nggih, dijagi. Wis masih gak ngemut watu, Pak. Masih mboten diplester, minimal fakir qabla antagul, wadabbir qabla antaf'al. Dipikir-pikir sebelum berucap, diangan-angan sebelum bertindak. Opo gunumanku iki hasil lele aku geneman? Opo rahasiai, opo hasil nek kira-kira madharati nang wong kok membahayakan tentang lintu, wis ojo. As-sukut salamah, meneng niku gare selamat. Niki mawon saumpama pengajian iki nek kula ngomong jenengan melok ngomong, lak ndak dadi wis kakek omongan. Wis cukup kula sing ngomong berarti nggih napa mboten? Hadirin ingkang sanget kula hormati, panci wonten syahwat untuk berbicara niki wonten. Syahwatul gili wal gol. Ono wong pancen kepingin ceramah terus. Kepingin muni terus, kepingin nasihat terus. Syahwatil gil wal gal. Makanya Al Habib Abdul Haddad niki sebelum beliau berbicara, beliau selalu menundukkan kepala. Kaya wong kate upacara mengheningkan cipta niku. Dingkluk terus. Ditangleti, nopo panjenengan setiap badhe ceramah kok mesti dingkluk? Aku berusaha buang syahwat di jero atiku, syahwatul gil wal gal. Aku gak kepingin omonganku iki krana nafsu, krana kepingin ngomong. Sakmoten jogoi para guru, para ulama. Syahwat untuk berbicara, keinginan untuk berbicara pun beliau jaga. Beliau tidak ingin berbicara dari syahwat. Nek wis ngomongi teko syahwat, berarti ngomongi teko nafsu, kepingin ngomong, kepingin. Loh niki berarti wis dak ono kekepinginan sing koyo ngeten niki sece. Nek ngomongi niku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar kula, Pak, belajar. Wong kebeneran niki. Masih surbanan ngeten iki saking geden medeni sampean niki. Kadang-kadang apa sing ono di kali belum tentu wonten di segoro. Ojo sampean bayangno segoro ini boleh luas, panjang, lebar, mesti lengkap, belum tentu. Lah tahtakir mandunak, fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan sekali-kali kamu merendahkan atau meremehkan orang lain, orang yang di bawahmu.
karena ketahuilah sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai maziyah, kelebihan dan keunggulan masing-masing. Ojo boleh wong sing dik ning sor utawa sing paling mburi ku wong elek mboten, kadang-kadang sing mburi dhewe luwih mulya timbang sing di ngarep dhewe. Gak ada piyambak-piyambak maziyah, keutamaan, keistimewaan. Nopo sing wonten dik kali belum tentu ana ing segara. Nah, ikan paus di laut ndak mungkin wonten teng ngene segara. Cuma wader ngene yo dik kali, gak ono di segara wader. Ngene mboten? Sampeyan kole nggo wader nang ngene segara, ndak kira nemu. Napa? Duwe maziyah dhewe-dhewe kecungcung ngene dik kali. Golek di segara gak kira nemu. Ru gatul lah sampeyan. Gatul dik kali ngene, golek segara ndak kira nemu. Setiap sesuatu mempunyai maziyah, jangan sekali-kali kamu rendahkan. Paham nggih? Pun kula singkat-singkat. Nomor kali sing ndak bakal balik nggih niku dawuhipun Al-Imam Ali bin Abi Thalib, waz-zamanu idza madha. Zaman nek wis kliwat, zaman yang sudah kita lalui, maka zaman tadi itu tidak akan pernah kembali kepada kita. Wingi-winginane seminggu, rong minggu, sebulan, rong bulan, setahun, rong tahun mboten saged balik pisan. Jane tiyang sak mangkin sing wis ya wis, sing durung hati-hati. Ustaz, kula ahli zina, ahli mabuk, ahli judi Ustaz. Pinten-pinten tahun kula mboten nate salat. Tapi wis mandeko, lereno, tidak ada orang yang jelek kecuali mempunyai masa lalu, tidak ada orang yang baik kecuali mempunyai masa lalu, tidak ada yang jelek kecuali mempunyai masa depan. Mergane wong urip niki kaya wong nyupir motor ngoten, Pak. Kaca depan lebih besar, masa depan lebih besar, harapan lebih besar, masa lalu spion. Perlu pisan spion niki, ojo sampai aku koyok ngono maning, ojo sampai aku keliru maning. Menatap ke belakang, menoleh ke belakang, melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan niku penting. Untuk supaya kula lan panjenengan lebih hati-hati, kaca depan lebih besar, ojo cilik hati. Malah kula lan panjenengan nek sampai nyongko dosa niki ndak disepuro mbek Gusti Allah, maka sangkaan kita, buruk sangka kita kepada Allah jauh lebih besar dosanya dibanding amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Karena mboten wonten amalan sing luwih elek tinimbangane suudzon billah wa suudzon bi ibadillah, gini ku elek nyongko tenggene Gusti Allah, tenggene hamba-hambane Gusti Allah. Wis zaman wis mari wisan. Umur semakin kantun sekedhik. Dilungkas katinang di mati. Mati, Pak. Dunyane sukses, jabatane sukses, bisnisnya sukses, cuma umure kari titik lho, gawe apa? Omahe magrong-magrong, kendaraan mengkilat, uang berlipat-lipat, rumah bertingkat, sukses. Tapi sayang umure kari titik, dilungkas mati sampean. Majelis iki opo enono wis. PTT niki ayo hadirono, niki tinggalan kula lan panjenengan. Sing gak melok, melok. Sing tumut istiqomah. Sing mari wis mari. Nek keping dadi wong apik kumpul ambek wong apik. Wong elek kumpul ambek wong elek tambah welek, Pak. Ngene mboten? Wong bodoh nek kumpul ambek wong duwe ilmu, insyaallah ngerti. Wong bodoh ketemu ambek wong bodoh tambah bodoh. Ngene mboten? Ru kuntul lah sampean. Jare wong Madura delko. Nggih, kuntul lek sawane lho. Kumpul ambek sing putih. Masih rodok lorek, gak ketara, putih kabeh. Sing elek-elek hadiro majelis PTT niki, pengajian tangi turu niki, masih elek dak pati ketara. Masih ahli ghibah rasan-rasan minimal isuk niki sampean gak ngrasani wisan meneng tok. Yo mbo mulai nek gak ero. Ngene mboten? Minimal isuk niki Pak diisi kalian zikir dumateng Allah Subhanahu hadiro. Zaman lek zamane mboten berubah, tapi kula panjenengan nek mboten ngestiti nek dibentengi ambek majelis-majelis ngeten niki Pak.
Naudzubillah aliran semacam-macam wis macam-macam wis kaken macam aliran niki pisan. Ngaku nabi telecehan, ngaku malaikat wis akeh. Ya opo sampean? Kok ono wong wedok ngaku malaikat Jibril ku yo opo jere? Lak meteng malaikat niki. Lu aneh ngeten niki akeh tiyang sing percaya. Dudu gak ngerti saking minime majelis-majelis sing koyok ngeten niki sing saged nguataken Islam, iman, akidah kula lan panjenengan. Pramila hati-hati. Akidah niki saking lafat al-aqdu. Nek akate rusak, sedayane rusak, Pak. Islam mempunyai akidah. Akidah niku adalah yang mengikat daripada Islam. Nek akidah niki coplok, Islami melok coplok. Nek akidah niki rusak, Islami tumut rusak. Maka nek akidah niki kita pertahankan dengan sekuat mungkin. Ojo sampai pudar akidah niki. Ono aliran sing iko nyacat sahabat, ono aliran nyacat nanggeni keluarga Kanjeng Nabi, ono sing wis aja dipelok. Alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat. Ikuti ulama-ulama yang terdahulu, jangan mengikuti orang-orang yang akhir-akhir zaman niki, yang baru-baru. Nek zamane boten berubah, penduduk zamane sing berubah para hadirin. Az-zaman lam yataghayyar wa ahluz zaman mutaghayyirun. Zaman tidak pernah berubah, namun penduduk zaman yang berubah. Nek wong kuno biyen sing kate wanina wong tuwa jarang, Pak. Kate gendaan ku angel, golek wong gendaan ndek nganglang niki wo soro sakniki bendino. Malah diparani ambek lanang-lanangane sing anak wedoke dititipeno are. Ibu ni geneman nang sing marani. Malam minggu anak, nggih Bu, hati-hati engko lek semari balekno. Enak. Lah wong garangan dititipi pitik. Hah? Saulu-ulu nentek. Ngene mboten? Hati-hati niki lek zamane mboten berubah, penduduk sing berubah. Lek mboten dikuatno ambek majelis-majelis ngeten niki, wonten majelis rutinan sing diasuti ning Ustaz Zainal, wonten PTT, wonten solawatan, wonten manakiban, wonten tibaan, wonten yasinan dan lain sebagainya. Mboten sanes niki adalah dalam rangka memperkuat akidah. Akad niki nek rusak, sampean akad nikah. Tapi akadnya kok rusak, sekalipun mari diakad tapi akadnya rusak, mboten kena dikumpuli sing wedok, haram hukumi. Karena akadnya rusak. Jual beli nek akadnya rusak mboten saged dimiliki. Wong wedok nek salah akad yo keliru. Wong wedok ndak iso dikumpuli. Islam akidah rusak, Islam mboten kena dipercaya, mboten saged diterami dening Allah Subhanahu wa taala. Makane tiyang sakniki niki nun sewu isoe cuma nyalahno teng zaman. Al-Imam Syafi'i mengatakan na'ibu zamanana wal aibu fina wa nahju dzaz zamanu bi ghairi dzambin walau nataqa az-zamanu lana hajana wa laysa dhi'bu ya'kulu ba'din ya'kulu lahmi dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'dan ayana. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan na'ibu zamanana wal aibu fina, kita hanya bisa menyalahkan zaman, wal aibu fina, sedangkan kekurangan ada pada kita. Nek zaman biyen ndak podo mek zaman saiki Ustaz. Lho apane sih enggak podo? Zamane tetep menungsane sing ndak podo. Ojo nyalano zaman, salah apa zaman niki? Zaman saiki anjene gak maju belum berarti api. Akeh wong maju kalah niki. Ru tarik tambang sampean. Akeh maju akeh. Kalah no menang. Mundur alon-alon gak apa-apa wis. Pokok menang, lo maju nang neraka, Pak. Anggo mundur pokok selamat. Semerap yang mancing sampean. Tahu maju wong mancing. Maju akeh. Ya kok jegur. Meneng wis, sing anteng, ojo obah-obah. Nggih. Naibu zamanana wal aibu fina, kita hanya menyalahkan zaman wal aibu fina, sedangkan kekurangan ada pada kita. Wa ma li zamanina aibun siwana, zaman tidak pernah mempunyai aib, kesalahan apapun. Kitalah yang banyak kesalahan. Wa nahju dzaz zaman bi ghairi dzambin walau nataqa az-zamanu lana hajana. Andai kata zaman bisa berucap kepada kita, bisa membela diri zaman tadi itu, maka zaman akan mengatakan, apa kesalahanku?
Bukankah engkau yang merubah keadaan ini? Nek biyen lang santri langgaran kata Pak. Jare wong Madura santri mosengan. Nggih. Saiki gak ono santri ini dadi moseng kabeh. Nanti wonten setunggal rencang kula tanglet Ustaz njaluk ijazah Pak Ustaz. Ijazah opo? Dia Mas santri ndak ono sing kerasan, langgar iki. Kula guyon asline. Gampang kepin rame kok ono wifi ngeten kula. Ngono ah. Iya bismillah wis. Tepak posoan telepon kula. Darusan iki ndak ono jarene. Gak ono wifi wis cek betah santrimu. Oleh rong duno, alhamdulillah Ustaz, rame saiki. Tak kei wifi temen mbek aku lho ya apa? Perasamu warung kopi dikek wifi. Bareng ngono suwe-suwe masjid dikek wifi pisan bareng ini. Masya Allah. Kula kadang-kadang dikei ijazah ngoten dijaluk ijazah wong pancen gak iso Pak kate ijazah nopo. Ustaz, dodolan kula suwe kate payu Ustaz. Terus kepin laris yo nopo? Gampang dodol apa sowan kon. Jojo, dodolan apa sih kon? Nggih es, nggih cilok, nggih pentol dodol apa sowan awan dodol lah engko jam 10 entek kon ngeten ku. Suwe-suwe riyo yo salaman. Matur suwun. Apa? Sadian kula jadi lho ya apa? Masya Allah, wis ndak duwe ijazah ya apa kate? Wis gak duwe kemandian apa-apa. Ojo nyalano zaman. Nggih. Zaman niki tetap naibu zamanana wal aibu fina wa nahju wa mali zamanina wal aibu fina. Tapi Imam Syafi'i niki. Kita hanya menyalahkan zaman, sedangkan yang punya kesalahan adalah kita semua. Zaman sing sampun keliwat, yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Ayo sing durung hati-hati. Sing durung hati-hati. Al-Qur'an ayo diwaca. Niki pun akhir zaman niki wisan. Ojo sampai menganggap tenang, ojo sampai merasa aman. Rampok-rampok Islam, maling-maling iman wis berkeliaran. Nek mboten dibentengi kali majelis-majelis ngeten iki Pak, naudzubillah. Bukan barang mustahil iman kita akan lepas, naudzubillah. Akidah kita akan rusak. Dijogo teman, tapi hati-hati, maka zaman yang sudah kita lalui tidak pernah kembali, tidak akan pernah bisa kembali. Sing ketiga nggih niku, sing terakhir, sesuatu yang tidak pernah mungkin akan kembali gini ku wathiqatu idza dha'at. Kepercayaan jika kita sia-siakan. Nek wis dipercaya kali tiyang lintu, ojo wani-wani goro sekalipun sepisan. Nek ana wong wani goro sekalipun sekali, maka orang tersebut akan sulit untuk mempercayai kembali. Nih koco niki nek wis kadung pecah, masih kate sampean lem sulasi tetep keto pecah. Nggih, nek wis dipercaya kali tiyang nyekel duwe masjid, jamiah, nyekel duwe musala, nyekel duwe madrasah, hati-hati. Ono Ustaz, ono catetane ono. Iya catetane duwe entek. Kaya apa nek karo catetan? Nggih. Makanya wis dipercaya niki hati-hati. Nek kadung gak percaya, oh tukang niko dipasrai, insyaallah 2 dino mari. Lho, sampai 20 dino gak mari-mari. Nek kadung dipercaya ojo sampai dikhianati, ojo sampai disia-siakan. Mboten saged kembali niki. Tiang sing mboten jujur niku sami kali nutup rezekine dhewe. Bingung dhewe. Sambatan merono tau goro, sambatan mrene tau mbujuki. Dipercaya tiang kok dadak. Ah, niki nek wis kadung lepas, khususnya bapak-bapak, nek wis dipercaya ambek sing mburi kok. Ojo katik pola-pola. Iku sepisan ae sampean salahi, ndak mari-mari sampai kiamat. Nggih Bu nggih. Nek gak percaya sampean lagi, belanja ono sedina 20.000. Ojo sampean belanjani rong minggu wae jajan. Lah genemane siji. Gak tau dibelanjani belas lah 20 tahun ku nang ndi sampean. Nek kadung gak percaya niki Pak, sing mburi niki. Wis angel kate balik maneh. Nggih.
Angel tenan wis angel temen wisan kate balik tidak iso. Wong kula termasuk. Wis pengalaman wisan. Kate surbanan sik dicurigai. Nang di subuh-subuh. Dipikir kate gelir, Bu. Subuh-subuh PTT pengajian tangi turu. Mangkane kula lek undangan gak nggo berkat niku sumpek. Mboten sanggakno leren nang dindi. Soalnya kula tahu keliru. Wong jenenge wong, Pak. Te ya apa? Wong jenenge wong kene keliru. Ngene mboten? Keliru, bingung gak tuku golek berkat gak nemu. Biasanya kula pesen. Jam 12 kait iling, waduh berkat rek. Akhirnya golek buah teng warung dawa kula. Sedak urus iku tutuk omah subuh ditangeni. Undangan ta kondi jare. Pas repan ngeten kula. Apa? Berkati kiloan jare. Kiloan iki apa? Salak sak kilo. Jeruk sak kilo. Anggur. Ya mbu mosok aku ate ngurusi wong dikek wong iki jarno. Gak tuku iki. Sampai sak niki wis gak kena dipercaya awak dhewe niki san. Srepot niki mosok wedok-wedok niki. Wis kadung niteni masyaallah. Wis mangkane ojo macam-macam sampean. Engko lek dak sampean digendeli terus nang di ngopi kopi. Lon, lek dak disiram mbek kopi sampean. Wis kadung niku sampean dicatoni nggih Bu nggih. Oh niku Pak wis sak temene praten, cuma lek digarai metu sungune. Brabak kabeh sak raine. Nggih. Akhire sambel kon gawe raup. Dudu kon adus. Wis kadung pegel wis ah. Pun telu niki, ojo sampai sampean lali. Omongan lek kadung metu mboten saged balik. Zaman sing pun kelintang mboten saged balik. Kepercayaan nek dicatoni mboten saged balik. Oh, dadi pejabat, dipercaya dadi lurah, dipercaya dadi camat, dipercaya dadi bupati, dipercaya dadi gubernur. Hati-hati. Sepisan luput, mbok. Sampai kiamat ndak percaya. Nggih, sekaken goro ku apa pejabate? Lek gak goro gak dadi. Bondoe goro lho sampean digoroe kok gelem ae, dibujuki kok gelem ae. Lah cek nemene ya. Goro ke bondoe goro. Nek aku dadi insyaallah makmur. Ndasmu ku makmur. Bondo goro terus nggih mangkane nek wong niki dipercaya ojo dikhianati sepisane goro entek wis gak kira percaya wis ojo dikekno iku entek ojo titipno iku ilang muga-muga dados ilmu kang manfaat barokah. Tiga niki monggo dihati-hati ojo sampai geneman kecuali sing apik. Sing durung ayo dihati-hati, sing wis ya wis, mboten saged ayo ditobati. Nggih, ayo ditobati. Sing terakhir, lek sampean dipercaya kali tiyang, ojo sampai sampean catoni, mergo niki nek wis dicatoni, telu niki wis metu kliwat. Mboten saged balik wisan. Mugi-mugi dados ilmu kang manfaat barokah. Hadza ma lazima minni. Nah, ingkang terakhir mugi-mugi majelis niki dados majelis ingkang barokah, istiqomah. Para guru-guru kita, kiai kita, asatid kita ingkang ngopeni kula lan panjenengan dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat zahiran batin. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hadza ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qara'na min al-Qur'an wa ma halalna wa ma sabbahna mastaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin hadiyatan wa silah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbala li hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwani wa abai wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada salihin wa sahabati wa tabi'in ulama usadbin wa jami'in malaikatil muqrabin khususan li Ruh Syahidul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa li jami'anil kubur mamsimin simad mu'minin wal mu'minat masyarikul ardi la magharibiha khususan li arwahi man namistama nabi sababihim
Nina Syekh Kiai Munib bin Kiai Abdul Karim wa Kiai Haji Khazin Saleh wal marhumin wal marhumat alladzina qad dzakarnahum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'da maghfir lana lahum Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan dal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab Allahumma ya Allah umnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasdiqal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alaik wa husnal dzanni bik wamnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika makrunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin اللهم صل على محمد